Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama aku Danish dan selamat datang ke FPL Danish. Hari ni aku nak update pasal Game Week 1 performance aku, dan aku nak cakap pasal Game Week 2 tips, players to watch yang ada dalam watchlist aku, and dilema antara nak captain Salah ataupun Bruno. Untuk Game Week 1 aku berjaya dapat 97 points. Bagi aku not bad, sebab average 64, so itu dia kira above average lah. So aku berpuas hati lah, cuma slacknya Ethan Pinnock aku tu lah. Tak apa, you move on. Tips untuk game week 2 ni, stick to your current squad. Sebab apa aku cakap stick? Sebab korang buat research berminggu-minggu kan, so takkanlah sebab players kau blank untuk satu game week je terus nak tukar. Bagi aku macam stick dulu, then untuk game week 3 baru fikir apa kau nak buat. Sebab bila game week 3 ada 2 free transfer, so lagi banyak player yang boleh tukar. Be firm to your reasons lah. Ingat tak Kane masa last season, time game week 1 ramai ada dia, and then disebabkan game week 1 tu dia blank, ramai yang transfer out dia. Sebab diorang ingat Spurs ada Mourinho ni main defensif lah, so Spurs tak akan dapat banyak goal lah. And then tahu-tahu game week tu Kane haul points, kan dah rugi macam tu. So make sure stick je lah dulu. Game week 3 baru start tukar-tukar player apa semua. Lagi satu, kalau players tu haul points untuk game week 1, tak semestinya game week 2 dia akan haul points juga. Macam Pogba untuk game week 2 ramai yang masukkan dia sebab dia dapat 4 assist. Tapi kalau ikut record, dia tak adalah boleh dikatakan FPL asset yang patut ada lah, sebab dia tak konsisten. Kejap dia akan dapat banyak assist, kejap dia akan blank. Jangan FOMO lah, jangan fear of missing out. Relax je. Contoh macam Willian last season juga, game week 1 dia dapat 2 gol 1 assist ke 1 gol 2 assist macam tu lah. Then game week 2 tu ramai masukkan dia, tu dia blank sampai tak tahulah sampai bila. Sampai habis season kot dia tak score gol. Jangan gelabah, relax. So game week 2 ni players yang ada dalam watchlist aku, player City je lah, antara KDB atau Mahrez. Sebab Norwich ni tak lawan Liverpool, dia lambat nak tutup opponent punya wide players tau. Tsimikas dengan Trent selalu akan dapat banyak ruang tu buat cross ataupun pass masuk ke dalam. So itu aku rasa kelemahan Norwich. So kalau diorang still the same lawan City, Mahrez maybe akan ada chance nak cut in and then shoot ataupun cross. KDB boleh cut in and cross ataupun boleh buat passing-passing yang selalu dia buat lah, yang power-power tu. Untuk Greenwood aku tak sure lah, sebab boleh letak dia as striker tau. And Cavani mungkin minggu ni maybe dia akan main, so either dia akan main first E ataupun tak, itu tak tahulah. So disebabkan aku dah ada Jota ataupun dah dikira gamble, so aku tak berniat lah nak ambil Greenwood ataupun dia yang macam rotation risk dalam team diorang. Captain Salah atau Captain Bruno, ni dilema untuk game week ni. Aku cakap based on facts dulu. Salah ada 8 match against Burnley, 1 gol 2 assist. Bruno lawan Southampton 2 gol 3 assist in 3 matches. So based on goal and assist, Bruno perform lah. Tapi Salah main home, Bruno main away. So Anfield memang akan pack nak mampus, bising nak mampus. So fans memang akan mempengaruhi players atas padang lah. So aku rasa lebih baik Captain Salah daripada Captain Bruno. Tu the safe way lah, ikut korang, judgement korang. Tapi aku tak Captain Bruno atau Captain Salah, aku Captain yang lain sebab aku suka ambil risk. Ok, itu je untuk video kali ni. Boleh komen kat bawah apa pandangan korang. Jangan lupa subscribe dan like juga, and boleh follow Twitter aku @FPLDanish. Kat situ aku akan retweet stats analysis FPL expert punya opinion pasal FPL lah. So korang tak payah nak follow beratus-ratus account FPL, so korang boleh follow aku je and boleh dapat banyak information yang memang bagus untuk help
with your decision making process. So see you later.